Iya, nakabali ako. May sample na rin. Yung pula pinakatali na Levici ni daw pati komen na iwas ni ngomong ko. Na ibata-bata ni Palomata. Buat talo mari ka panigi. Na pupuni ka na daw talo tayo kibungan na sere. Na kakanin galinga. Kanto talo na sere ko ni semi panigi sa baro lang kasi kumain ko. Mana libo-libo. Sa Palomata. Waktu kecil pun ada na ngona musi-musi. Andam kaltungan go ko ya. Na servo ada na chiko na servo na ngona musi-musi na servo na kenda servo na China. Pero na China. Siempre bang pulo mata pero na na servo bang bibitan chiko non rado bisu suwi kenda na China. Na non raw mo matay kenda bud. Na kenda bindende kilat mo ira. Kaya na muna yung pinikirin na sinisaw marawan na mantina. Isang kayo man yun na lumakin na muna kapakin ito na sere kapag kayo na tanan ng mga mos-mos. Kaya niraitan si mamay, niraitan si kanto na ito kanya dami tipo at isuro kong gila. Kaya ito na buni. Inang kayo mamatalitay ko ya. Kaya ito ay sila na nanuna. Sila na nandina. Karo may imbita kina nang tumon raw bata kay Semi. Kali imbita ba tan kani batang yo way share en boso ne wala ni kat ko ni menda bulir mo patukay ci ko na ro ni studio. Sa mayo sinakat ko ni sa takot sina share sa takot sina kani yalo. Sa lako cuma ni mo na kani tala nota ki ko na share sina kani bale. Aya kami pa sa dito. Dawa to kay nangon na musi-musi. Na ninguém buti nga na bisu sulitina. Sa dundo no medakila. Ete tamata ke. Ipina kan nangon ko sana sulit ko be mabunay sura bundira na pamarakta pa berkali kan kan sa pung katalangan ngon baik to cookie na katalangan go na lang share ina so na be puno de kacik katalangan na share na YouTube dan barangay orang saray ya naka ni bula binakatale bakalisa vareta kachikuta mai semi na dhangu ya akisi rokongida umaramani siakaka mai temoni buda umaramani narabuka susui na vereanga wala ka umbule temoni buda ya seganga mtu kutu babili benakataka na sia yakabi nakani kwa ni rani mai dame batikero na vitamani na buni ndo na serbo rakuchukume nani semi nono non robi bambauti meu mai durut kina bat kina makumbungu bana na serengo bitalangan ko sere sa chukto na YouTube endua erua beka na sere sa chukina bidana banua ni lang sero sando bai tabtike chukina iseng sarni ato sar chuko yo babin binak ba bitamani ni rawani non robi bambauti mu mai tomani semi chukina na yakabini kuwa na bunindo na sere membele tirti na tinanda kena linga ni vei susu kue kali utikina no baba ni benaka ni rani yu mai toko ni kue tiko bana na serengo ndakilani sange tumbu chukumai bat kena na talendi bunga sar chukuna venga una benaka itu mai matana lebu sar chukuna na ngauna kewa misale kal tukana ni matini singa ni mbutura rango lebu tukuna ngoni karani tumbu tiko mai menda wasia tiko bat kera nanda talendi meran tostuk kina nan rabura ni raw kamera kilatiko na tabalila ikenta sambu kilato ko kena maliu tiko mai veira ya baba de bena katakin tiko nan rombola bitaman baba bena katakin kalau non robi wambau tibi yau nurani mitomani raw tiko kina nandona serengo na kabini kuwa sakina le ya sabna ka baru na ko le ini kaki serap gitu kan saat anak kena kalau nuas itu bisa terkau cina kena nah itu asen bertaga karena bertali tangan share Pano pinakachukan ng semi kami ng daw bitokon yan ang puno ng servo sa baro lang kachukan iya bumbutan na sinibala sa rangaw na tas ang sota tali ng puniso tali na siya sebenarnya juga ini siapa yang pindah ke juga dosen katakan di betokon kira tadi cuma di bengkel sulak itu pindah sesang burung sih yang nama nabi
Senado. Kan pinakajugan, tagay sa tatali na ako nila na sa tumili.